guys! For today's video guys, mo duty na pud ko ni Madam. Mo duty ko ni Madam. Oh, tanaw si Madam oh. Hi Madam. Tanaw sa tong vlog. Tanaw sa tong vlog. Hi vlog. Hi vlog. Nanasit ko diring nanay vlog. Hi. Smile. 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 Smile sa vlog. Smile. 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 Mo duty na pud koron kay dugay kini matog na mong bata. Ha? Dugay kining matog na. Dugay kining matug. Dugay kining matug. Ha? Dugay ning matug among bata, guys. Among madam sa nariora sa penalgiso pakamatog. No. Wala ka matug. Unsa man ang madam di man ni matulog, oy. Nag-call center man sad ni. Nag-call center. Nag-call center. Nag-call center. Ano di ba man dyan na matog? Hachi. Hachi. Madam. Hi, madam. Hi. Madam. Oh. Matug na po kag-alas 5 ron? Ha? Pang-apply na lang call center. Dam. Pang-apply call center ba? Out buntag. Buntag man ka matog. Di nga matog ko gabi eh. May pag-call center ka. No? Yeah, tana just kamiray. Pag-call center na lang, Dam. Dam. Pag-call center na lang ba? Mag-call center na lang ka ba? Pang-apply niya call center ha? Pag-apply call center, kay matog ka buntag naman. Lumba mo si mong mama. Ha? Lumba mo si mong mama call center arang buntag magdog mong duha. Nangatog mo. No. Uy. Hello vlog. Hello. Inahay mga guys, kumusta naman mo diha? Kumusta naman mo mga guys? Si Madam ni TV. Anong TV Madam? Anong mo TV Madam? Mo TV among Madam guys. Thank you for watching guys. Shout out ni Papa. Shout out. Shout out ni Papa. Pauli nagdali. Kaya nagpaabot si Madam. Dili siya matulog. Ug di ka mo abot. Oh. Sige bye.